Manimunayay Senator Bam Aquino king 2025 year-end performance survey ning Publicus Asia Incorporated agpangking resulta ning pahayag 2025 end of year 2025 survey agewa inyang December 7 to 10 kareng 1,500 rehistradong botante. Mendikway Aquinong 54% net favorable rating. Peka matas kareng hanggang senador. Katukiking top 5 dina Senator Francis Kiko Pangilinan, Senator Risa Hontiveros, Senator Bongo at Senator Rodante Marcoleta. Manibatin niya mibalik king Senado kay bat menikwang 20.8 million votes inyang 2025 midterm elections. Tinulak ng Aquino rin panukalang kukulait king edukasyon at transparency. Bilang chair ning Senate Committee on Basic Education, sinulong na in Classroom Building Acceleration Program o CAP Act o Senate Bill 1482 banga pakibatan ing kakulangan kareng classroom king bansa kapag nasaning panukala ing decentralized ing school construction kapamilatan ing pamamie upaya kareng LGU at NGO at pakibatan ring 165,000 na classroom backlog king kilub ning anam a banwa. Ing CAP Act kabilang niya kareng priority list ning Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. Lahat po tayo nagulat nung nalaman natin na 22 lang ang classroom na ginawa ng DPWH ngayong taon. Ang backlog po natin 145,000 pataas. Kaya yung 22 na paggawa ng DPWH, hindi po talaga yan katanggap-tanggap. Bilang pamuntok ng Senate Committee on Science and Technology, mipasa na iking katlong pamamasa ing Kadena Act o SB 1506 ang magtakda king blockchain-based portal para kareng real-time apang mag-monitor kareng kontrata ng gobyerno bang pasik na nga ning transparency at accountability. Sa dulo po ng lahat, iisa pa rin ang pinagalaban po natin. Transparency, accountability, at sa pagiging bukas sa pagbusisi ng budget ng ating gobyerno na siya pong pera ng taong bayan. Solusyon at serbisyo para sa taong bayan, yan po yung hangarin ng batas na ito at siyempre po para labanan ng korupsyon. Ang Kadena Act ay isa sa pinakaklarong paraan para mabantayan ng taong bayan ang paggastos ng kanilang buwis. Kabilang mo naman kareng inampang ng Aquino ing Party List Reform Act o SB 1559 ang maglayong ibalik ing party list system king orihinal na nitong kapagnasan para king marginalized sector. Ating Independent People's Commission o IPC ang magtatag independent body laban king korupsyon. Para king 2026 kabilang kareng kayang prioridad ing angat sweldo para sa Guro Act ating e-textbook para sa lahat Act. King salukuyan, 4 kareng manimunang panukalang batas sa kayang susulong ing opisyal ng kabilang king LEDAC priority list. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.